Francis ini so pesmet ko palong antum media ko tekan itu main kan susul grup itu ini tum pini bangso pesmet ke pa halam the bangke itu ma joding klui kan ini tum kali mate ini tum akiman bangso nang pacun pibek ni si bang aso apang sini tum pini pesmet itu apan itu pini pesmet mantum pini pesmet itu lagi tum kese apa ada di branch committee pen media mai pulo bolang ni bangke secretary lo alang ni bangke di district committee lo sports secretary tu bangke bakal student union pen akan puran itu ni teman pulo union lo arpu lang lembong ya arpu bila lalu itu kita tang 2000 annya 22 aning kan itu MEC kilik along kaca toydun happy tili pemahas tu haso tamil itu hongdong abut pensi ahai pon lo lepen boy fit kustame ili tum so itu kisung ki boy long tamil non pu tamil alang li jakong orang tami jahat puni del lo la person si dekok lo la si so jakong pa jahat jagi pa akan bang itu kacuni rigang tum non kacari bom BJP tim karbin bang akiai siang doktor tulang bang hang sin itu bang so press media long non tami non kilik pas tami MP kilik tami ongdung abut pendak don sri pen tami hai pon lo asi non bang ke nitu makar I bang ke alang ipan IMR pinanji pusin itu bang so pini laso apres mid long itu pacini dum apen nilitum akimang abang ke nilitum hokpet chini holo sangkota carving long kanti constituency 26 constituency do apen nilitum kachikoi not tamintum dhonsuri penelo difu penga chikona headquarter ke same kavina pote nilitum dhonsuri angkang pin asila bangso kavi along abang so kisung long ni pajok pengji lake niltum nong thegam long akai ti tu mas ni asil bang la alang ni kan IM pibek nang ji pusin niltum pini bang so amai long chung ka doktor ramang on nitum pini jasmet pet labang so phirang ke mai phapon nangko thakla lo ke tamtang ningkan suri hinira ingkor hinia farman nilitum dhon surya rat akining ri dhon surya rat akisung pen nang pajok ponpo polang ni tami lamchak sipilo akhai itu tuma hasnu tami lapen laso tengsi laso lama tengsi dhon surya hawar arat nitum da chung kisung pen ke boy pen akining di pen jok ponpo pusi kadokawe ladak doan akhai karbi pen cenglok di masa kuki lapen ke garo adivasi nipali kadokawe cingrum pet pen alang liphan ki ong tu ngabut pen selang liphan kedam tang MEC hut sami pahai pon lapen thuge nona MP election tamila son thang thaklo la dhonsuri homosilo mangke ki ong du ngabut pen selang ni ladak bangke pahai pidun lo la non ki hai pon omor sing ti so khai phan tami MP hut tami alang ni homosti bangke ki ong dong hut si phailo dasi ilitum Karbiang Long Autonomous Council ACM han chunuri lo je ilitum la dhonsuri homosti MEC ilitum hasu han sami kimisen IM pek pon somten ilitum dhonsuri ara kisum kining dipen samin tum han pa jokon pusi ilitum pingila bangso media hoilong chunuri pon lo la pen ke jongsi non ilitum ki mangateng ilitum ki hangateng jongsi kroi kre putang ten ilitum dhonsuri along kedo rapet akhai tin dak karbi pen cenglok di masa adivasi garu pen sami kivang jiani ke nilitum council agelong tamilitum mane chesong ponang kopo baidu phan jitu tilu samahas do MEC phan kinitum kaprek khichok chi pu bang nitum jongdam thai non matke pipon na budaya alang like MEC chota posti nilitum dhonsuri arat akisung bada akari to war pen cenglok kaprek sistem alang ni nang pipon dia jakong awida aposi nilitum baidu phan bangke nilitum la MEC phan bangke nilitum non matke chokche puwa dong thawe la sinitum bangke non bangke nilitum kar bilo chali asong la pen
Gorkha Student Union katoka pin itum dak Dhonsuri long area long dora pet la banglon itum bangke keha kediman bang lalo je non amat EMP protante nitum dak Dhonsuri akisung ke boy same itum mana pajak ponpo asing itum la bangso media ho long chunung dilo la pen ke non ke dam tang por hot same langli kili ka por tame pinangan itum han cicak pondolo je ki juna lang pen chenglo la tuar same ni le ke hailo protante ke hailo kan lo ni itum aching thora ba sanang kem pipit ko kala bangso ni ni dak Hindu homas do la Nepali arong long stami kala bangso ni baido cicakan ni ke hailo protante mondir ke Shiv mondir nang kimpit fit po pusalang ko so por tami nan ke ongdong kaching thora saya mo stami alang cicakon boy fil stami piniani anda alang ni isinata na papleng pi contact he stami la papleng pi contact he bang nitum ning oidam athai ve non mat ke te alang li ke EMR pupta be posi alang ni nang claim pi thakhe delo puchini tumangge Dhonsuri arab bangke puchon sini tum mathadam nang ko non mat ke আজি জইনলি আপাৰ জিলা যি কি আছে লগত গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট হৈ এই সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য একমাত্ৰ যে বিগত 2022 চনত যিটো ধনশিৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে বিপুল ভোটত আমাৰ নিৰ্বাচিত গৰাকী তিলোত্তম আঁচনি বাইদেউক বিপুল জয়যুক্ত কৰাইছিল এই ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত বাইদেউজনীয়ে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ স্বাৰ্থত তেখেতে যদি কিবা ধনশিৰি ৰাইজক যদি চোৱা চিতাৰ বাবে যদি চৰকাৰী কিবা সুবিধা যদি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক এটা EM পদটো হ'ব লাগে গতিকে সেই EM পদ নথকাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে একো ধনশিৰি সমষ্টিত পিছপৰা ৰাইজক চাব পৰা নাই এই গতিকে আমি জইনলি জিলাজী ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আজি আমাৰ কথা উদ্দেশ্য হৈছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো সন্মানীয় ডাইনামিক লিডাৰ ডক্টৰ তৰুণ দেৱক এইটো দাবী কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ তিলোত্তমা বাইদেউজন MEC বাইদেউজনক EM দিব বুলি দাবী জনাইছোঁ।